Moharani additional constituency by Khobja Moharani introduction of Buri Bodol Thangna Dalai Sekang TTA additional Hapang Moharani introduction of community hall Samamani Bagai Kolbela Yafermani. Then 2 March 2026 Halmari or Magaria ground of Moharani introduction hall 4 crore Rang Marin Islamani Bagai Holong Tekaireka. TTA additional Hapang Bakaki Pando Manzaka CM Puno Chandra Jamate EM Komal Kotia Hoda Korongi Biparahari Jamatia by Molindra Mohan Jamatia Gumoti Junior Joint Chairman Lachindra Jamate Akong Panda Kongnarana Tangi CM Puno Chandra Jamate Saka Bui Kabang Mana Royal Family no election diwa Royal Family ni borok sini borok by 3 kering yahni pia ba borok Moharani instruction has hapa bono hicere na yahni Saka. Did you report Chini Hamkrai TV? Thank you Hambai. Ini jeng Maharani Amsayo Gamari Kamio Sopajak Maharani Sudokina Devi ni Mungui Kacha Community Hall Tangnani Holong Thaikai Lekha और जागा फाइसो फाइजाक चिनि होदावक्रा खरंनि बे सफाइजाक महारानी सुदखिना ब्रैबदल नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि तै बुबनि आदं सं सफाइजाक चिनि एम कमल कलेज सफाइजाक जनरल नि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जतो चिनि ऑफिशियल स्टाफ रक सफाइजाक नाहर मुं काइसानो जों चिनि इतिहास जों बाहायके फाइनै जेनेरेशन रकनो मैतो खायरनानि Chini culture tradition जों बाहायके promote खायनानि कारण जों गोबांमा cultural perform खायनि बागै चिनि hall करै नाव करै चिनि आमसायो बनो नाहरैनो जों जतो community नो जमातिया नेंथों देबरमां थों त्रिपुरा रियां अमाहायके जों आलादा आलादा community नो जों community hall तांनानि बागै चिनि एडिसिनि होयते जों रखा बुमुंबो जानिजा बरनि मुसुकतै खायखा मलसंराव बरनि आइपा community hall बानखा Nini inpoi banoka sagmarok boroni banoka mahake joto no janija history no teibu buskango tobonani bagai janja bumung rawi borok community hall ni mung pharka ge chung sini titi edisini nahor mung omono je sini kamai thangjak laibumaro chung kifilei tobawi haini hai chung muito khairawi chini generation nognom buskang agorunani Dini chini fan shortage rang kरै haifano जों chini tiprasani hamkhrani bagै जों samung tangnai hinkhe puilao community base जों develop makhainai karon chini community ro strong kरै hinkha hinkhe जों bwskango agogmaya khanai जों agiro nukjago chini hoda krang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdhury thung asuk belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borokno si belu rojago Piyaba जों बरनो promote खायखा बरनो सन्मान रखा respect खायखा ताबक जों जे फाजागाव नसिनि होदा अक्रा सिनि समाजपति कारबारि फांखा बरनो जों बस्कांगो फ्रनो रवैनो जेकुनु सामकाहा तांनानि या प्रिसेव दिनिबो जों सिनि होदा अक्रा रनो संगैनो जों अर जागा सामकाहा तांनानि या प्रिसेव टोटल प्रोजेक्ट कस्ट संख्या 4 crore अर जागाव 500 seated नि कायसा कम्युनिटी हेल्पनाय joto community ni bagui ni 4 koti ke project cost rong rakha omo thainke maharani amsai ni gamari kami o jaga hambai